أستاذ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الفضل والإحسان. خلق الإنسان وجعله عرضة للابتلاء والامتهان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن ودني إن ونيمني إن نيماجي دي إن واوتا لمد دي إن واوتا كنتد إتواتا حيث اللمي ما إن كنتي إن واوتا أندك الجلو ko duumini ɗiɗo nemaji e hoore meɗen mo kikiɗe o ala ndaarude ko honno enen wawɗen, bal kanko subhanahu wa ta'ala mo moƴƴade e meɗen tafaddulan. jarnamo kanko subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko, seedanomo ngotan kako makko ngun irrito ala reweteɗo, ala handuɗo e rewede sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. seedo oɗo mo o suɓi o nuli e me'en nelaɗo meɗen Muhammad bin Abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi, o ko jiyaɗo makko wona ka fiɗiɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o hooli o moƴƴini jikku muɗum, o moƴƴini mbaadi makko, o moƴƴini huwodiral makko ngal e tagore nden, o waɗi mo nulaaɗo yettino kaɗo diina e nde ɗo tagore. seedo oɗo o yettini ko Allah subhanahu wa ta'ala nulimo kon, o ɓangini diina kan, o laaɓani moftude reedu, o acci en e hoore laawol fiiwngol hentingol ngol tawata selata e muɗum si wonama seytane fuuli. e haray miɗo jarna kala musidɗo julɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala newinani jentagol nde ɗo yewtere ka page laawol kisal ɗo e nde ɗo jumare meɗen bimbi. haray miɗo wiya goto kala e moɗon ka o wawi wonde. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray o yafoto julɓe ɓen no hani wajondirde, hiɓe hani yamodirde, hiɓe hani mo kala e maɓɓe andintina oya siko moƴƴere acca yo nde waɗe, siko bone faggita yo acce. ɗum ɗo ko hunde nde tawata no waɗɗi hakkude julɓe ɓen, ko dambugal yamodiral min babi tawasi bil haq, ko dambugal yamodirgol ko wiyete ko moƴƴere. ndaarugol fewno mo fewduɗen on, ndaarugol gurdan ɗam wurɗen ɗan e adna on hannde, tentinen ka meɗen leydi lagine ɗo ɗiɗo jarrabuyeji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala woni e jarribade en, immorde e nawnaje, immorde e perdi jawle, immorde e waranede ɓiɓɓe, immorde e toñede loƴine, immorde e noneji waɗi ni. haray ko ɗum mi faala yiltitude haqqillaji meɗen ɗin seeɗa e muɗum fii
an neɗɗo julɗo on yo taw hara a wuurida e diina maɗa kan sino weli, wuurida e diina maɗa kan sino metti, wuurida e diina ma kam fewndo welo welo, wuurida kadi e diina ma kam fewndo suno. Anda wondema diina kan wona e alhaali gooto ka wondete e muɗum. Julɗo on koye a jaɓo wona julɗo bimbi weetuɗo wo, ko o weetidi wo no o weetidi wo. Haray si neɗɗo julɗo o wattanaali ila o feggoto, feggagol ngol ko honɗum waɗugol gite maɗa ɗen e ko Allah subhanahu wa ta'ala itte juuɗe ma kon, ronka wadde juuɗe ma gite ma ɗen e ko Allah subhanahu wa ta'ala acce jungo ma kon. Si a jokkintini gite ma ɗen ko yahi kon, a acci ndarugol ko woni e jungo ma kon, sikki ala a yawana e Allah, sikki ala a dullana e Allah subhanahu wa ta'ala, bal hara no hulɓini wata yahu ha tikkana kodduriye makko on, waɗa an himo añuma o yiɗama, o faalaka moƴƴade maɗa. Haray hiɗe moolo Allah siga ɗin jikke, siga ɗin jikkuje, siga ɗin miijoji. Anden Allah subhanahu wa ta'ala ka hoore leydi ka wonɗen ɗo ko o addi en ɗo ko dardagol en, yamirgol en yi en waɗu, o ndaara est ce que en jaɓa e wadde, haɗugol en yi en accu, o ndaara est ce que en jaɓa e accude, on darndora en tumago piiji weltinayɗi en, o ndaara so tawi en jarnaymo, on darndora en tumago piiji mettayɗi en, o ndaara so tawi en muññoto. Idan hakkunde ɗiɗo piiji nayi, yamireede jaɓa waɗa, haɗeede jaɓa acca, weltine jarna weltinɗo on, suno muñño, ɗiɗo si julɗo wawal wondude e majji, yo anndu hata kon hoore makko ko julɗo, ko yela, o hewtaali ka tigi tigi. Idan haray o galle aduna mo wonɗen e men mum ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on o waɗi neɗɗanke on ko o urdatun lil ibtilai wal imtihan. Neɗɗo no weeɓitana toujours darndede, ko jarribeteɗo o ndaare. Idan haray jarribagol ngol noon wona jarribagol fii o andu kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ko jarribagol fii o ɓanginan tagore nden ko hombo womma an oɗo neɗɗo. Gila ñande wiɗa a gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala a jaɓi, wondema ko a julɗo, a jebbilike, hande kadi ko sa yamirama waɗa, sa haɗama acca, ko ari ma o hara hiɗa jaɓi ko imorde Allah subhanahu wa ta'ala. Siko moƴƴere a jarnamo hoore muɗum heɓa baraji, siko jarrabuye kadi a muññoto, yiltitoɗa e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, anda wondema o ronka feere, o a ñaama, wona wiide hara himo wawatan ronkude addude ɗum hoore maɗa, bal ko addiri ɗum ko darugol ma. Idan haray neɗɗo on no weeɓitana ɗum ɗo ko gurdam makko. Haray ɗeɗo galle ɗe wonɗen e muɗum ko daara bala e wamtihan, galle ko jarrabuye e darndede. tubtaluna bisarrai waldarra wa bisidda walraha wa bisihhati walmarad wa bil akhyari wal asrar. Qala Allahu ta'ala wa nabilukum bisharri wal khayri fitna. Haray ɗeɗo galle Allah subhanahu wa ta'ala waɗiɗe galle ka o darndoto yimɓe ɓen, o darndoreɓe tumago welo welo, weltare ala, nemaji ara, cellal ara, hara ɓiɓɓe no woodi, konti yeƴƴitori wo ko weltare, tumago ko ɗum ɗo Allah darndota neɗɗo on, ndaara si tawi woni o jarne Allah subhanahu wa ta'ala, ndaara si tawi woni o julɗo wa'ay wa Suleymana alayhi salam, ñande nde o heɓuno ko hawni e doole, o heɓi ko hawni e polgal, o yeƴƴiti o ndaari o tawi ɗiɗo koneli wonɗi maggo makko fuu tawata hande so o faalama hunde hinde waawi iwde e nokkure ara yeeso makko e nder maƴƴande yitere, ko honɗum o heɓuno wiide hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. o ɗum ɗo ko ɓural Allah ni, Allah ndaarala woni est ce que mi jarnaymo ka mi yeddaymo. Idan julɗo fof ko ɗeɗo haqqille jowa ha jogade, sa heɓi polgal, a heɓi jawdi, a heɓi doole, a heɓi kala ko heɓuɗa e moƴƴere aduna ɗin, wi o ɗum ɗo ko ɓural Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndaarayla woni simi jarnaymo ka simi yeddaymo. Idan jarna Allah subhanahu wa ta'ala, jarnirama honɗum ko oɗo nema jarnirte kon, wona wigol tun Allah jarama, wona wigol tun alhamdulillah, bal ƴettugol nema on waɗa ka Allah faala ɗon,
ƴettugol nema on gollitira ka diina Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ko Allah faala kon acca ko Allah haɗi kon walla diina kan haɓa fenande nden ɗum ɗo sa waɗi ɗum haray a waɗi ko hanɗa wadde kon e oɗo nema idan neɗɗo no jarribore tumago lorra sika o gurdanɗa wurɗen hannde o nawnaje ko sakidi aduna on hannde no hanuno hannde julɓe ɓen no hanuno darade holla aduna on hi ɗum ɗo wona hunde juhude ni alqur'ana yewti no fi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o andini no e neeɓi ko alqur'an wondema o jarriboto en o dardoto en o wi wa nabilukum bisarri wal khayri fitna min dardoray on moƴƴere min dardoray on bone kono ɗum ko darugol ɗum tun wona goɗɗum goo idan kanko subhanahu wa ta'ala o humpitino en ɗum wona kesum wona ko tawata ko juhi idan Allah subhanahu wa ta'ala wiigol makko ngol ɗo wa nabilukum bisarri wal khayri fitna karama ko ɓe wi ma'ana mum on ay nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bin ni'ami ukhra fananzuru man yashkur wa man yakfur فالواجب علينا أن نعلم أن للبلاء فوائد كثيرة منها أنها جئل لتمييز الصنف المسلم من الدخلاء فيه والمنافقين حتى يميز الله الخبيث من الطيب بي وندم هري فانو ندن بمعنى فرو أو كلمة لو ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي الله سبحانه وتعالى وي من درندوري أن جرب يجي تمغو من جرب أن نيماجي تمغو من دار كهم وجرنة الله سبحانه وتعالى سمجن هبك كهم ويدة الله سبحانه وتعالى إذن كوني كواتي كون هوري نجول دون كهندون كيو أندو وندما o jarrabu yeeji Allah waɗi ɗum kadi no mari naforeji wono tawiri noon so a juuli hiɗa mari nafoore so a hawri hiɗa mari nafoore so a hajji hiɗa mari nafoore idan so a nawni kadi nawnare ma nden no jogii nafoore so a waasi basal ma ngal no jogii nafoore so a tooñama konko tooñaɗa no jogii nafoore so a mayrama konko mayraɗa ɗo no jogii nafoore kala ko heɓuɗa ko mettay ma ka wonki maɗa kala ko heɓuɗa ko mettay ma ka jawdi maɗa kala ko heɓuɗa ko mettay ma ka yimɓe maɗa ɗum ɗo kadi so a jogori ɗum diina maɗa kadi no wiruma noon ɗum ɗo kadi no waɗanma nafoore mawlanade a heɓe mawɗi e muɗum montanede bakkatuji mawɗi idan tawata si nano ɗum ɗo wonno ɗin baraji a heɓatano ɗi si wonano ɗum ɗo wonno ɗin bakkatuji maɗon kadi ɗi mondatanoke idan ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗiri ɗum no jeeya e naforeji mum ɗin taw aranum ɗum e jarrabuyeji ɗin nawnirede mayrede stokede tooñede kala ko neɗɗo waɗa e tooñe yo andu haren no jeeya e naforeji muɗum taw Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗiri ɗum ko fii sendindirgol yimɓe ɓen no woodi arɓe wi ko julɓe tawa ko ɓe julɓe no woodi arɓe wi ko ɓe julɓe tawa ko ɓe yulɓe mana ko arɓe wi ko ɓe julɓe kono ko inde ko ɗon hatti no woodi arɓe naatiri ɗo yaltiroy to ɓe wiyete munafiqin idan fii sendindirgol noon hakkunde ɓee ɗo annde ko hombo ne gomɗin ɗon ka tigi ko hombo jaɓi Allah hombo jaɓani Allah ko hombo jebbilani Allah e ko hombo nodditi wondema kañum kadi no jaɓani Allah ɗum ɗo waawi anndade wo sinka sa ngaɗi sa eji ɗo weeti hannde eɗen anndi pellat julɗo kala julɗo ka o woni mo jogii ɓittende no woodi yahuɓe ɗaɓɓugol lekki kali e labtaneji hara ko ɓe naɓorno lannino hiɓe jooɗi toon hana artu ala ka arte ala ka wone hiɓe nden ɓittende ɗon tentoro Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wonɓe on alhaali ɗon yo Allah okkuɓe cellal walla ɓe hewtata nokkureji maɓɓe no woodi yano ɓe wawi kali toon no woodi yimɓe fukkiɗo ɓe laawol dari hakkunde tawa hewtoyal ka yata toon wiiga muɗum idan siga ɗi andeji e soñdiaji ko woni kon hannde hoore jama no ɗuuɗi kono ɗum ɗo fuu Allah ko waɗiri ɗum ko honɗum ko ndaarugol ma an neɗɗo julɗo on est ce que a jaɓanay Allah subhanahu wa ta'ala est ce que a yilditoɗe Allah subhanahu wa ta'ala annda jaka yo o aduna ko woni e suuɓide ko fuu ɓe sikkuɓe kañum jogii aduna on kañum wonade piiji ɗin jaka yo wona kamɓe woni wadde piiji ɗin Allah no wawi darnude ɗe otoji fuu jaka Allah no wawi darnude jaka ɗe avion ji fuu Allah no wawi wadde mo kala naata ka suudu mum sokke hara goto yaltata jaka yo ko woni e yiltidirde piiji ɗin e ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi tasriful umur idan ɗum ɗo fuu ɓeydana julɗon iman ɓeydanamo hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanamo waawgol jebbinanagol Allah subhanahu wa ta'ala fi yo surtout e naatuɓe ka diina wi ko julɓe ɓen tawa ko inde e wonɓe nder ton ɓen tawa haqiqa tan ko ɓe julɓe idan haray
no jeeya e naforeji oɗo jarrabuyeji ko Allah subhanahu wa ta'ala danoto neɗɗo on e anna al balaa lil ibadi li raf'i darajatihim wa takfir sayyi'atihim kama fi sahih al bukhari annahu sallallahu alayhi wa sallam qala man yuridillahu bihi khayran yusib minhu ay yabtalihi bil masa'ib was sada'id wal fitan liyarfa darajatihi wa yukaffira min sayyi'atihi ala ma yakunu minhu min as-sabr wal ihtisab. jeeya e naforeji ɗin yo julɗon andu wondema haray o jarrabuyeji ko Allah subhanahu wa ta'ala jarriboto jeeyaɓe makko ɓen ɗum ko seeɗa e nder nemaji makko ɗi way pellat sa ndaari ñalɗi ɗi selluɗa ɗin e nder gurdam maɗan e ñalɗi ɗi nawnuɗa ɗin ko ɗuɗuɗa nawnude o ko ɗuɗuɗa nawnude a tawa ko selluɗa kon ɓuuri ɗuɗude ko wonɗa e ñamude kon ko wonɗa e yarde kon ko wonɗa e wattade kon ko wonɗa e naftorde kon e gurdam ma ɗan an e kontude hoorema ko a baaso sa a moɓodiranama ɗum a ndaari ɗum hakkude angal ma on a tawa jakkaɗa jogui nemaji ɗuɗuɗi kono a andaɗi woni idan wata a kontu ko sa a fawidiri état siji ma ko sa dogini oto jotu woni Allah moƴƴike maɗa he Allah no moƴƴi ma bimbe kikiɗe ñande o a ñaama ñande o a yara ñande o a foofa hendu makko ndum ñande o heɗa yaade hoore nde ɗo eɗi makko hunde alama e musude heɗa wuuri selli king pellat ko a galo kono noon a anda sina si ɗum ɗo ittama e junngo maɗa idan toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tamintin nemaji makko ɗin e juuɗe meɗen o holla en wondema o walla en wawen andude wondema haray ko woni e etude juuɗe men ko seeɗa e nder buy watta en waɗu haqqille men ɗe waɗen gite men ɗen e ko jarribaɗen kon tun ronken daarude nemaji wonɗi ɗin e junngo meɗen haray e ɗi jarrabuyeji ɗo wonande jiyaɓe Allah ɓen no toon naforeji buy go'o Allah no jarribo jiyaɗo makko hara naafihimo mari bakkatu par ce que no woni kadi yimɓe sikkayɓe kala neɗɗo jarribaɗo wondema haray oɗo ko neɗɗo bonɗo ko neɗɗo wanmaɗo bakkatu wono boyi wirta hande wondema lagine ɗo ɓiɓɓe lagine ɓen yimɓe lagine ɓen woɓe howni ɓe moƴƴa ko moƴƴi woni ala lagine ko ɗum hen sedi lagine jarribeede allahumma la Allah jarriborta yimɓe fiitumɓe moƴƴa naam himo jarribo yimɓe saabu bonki maɓɓe fi yoɓe yiltito kono noon sengogo kadi himo jarribora yimɓe tawa ko fi himo faalanaɓe moƴƴere wono mako nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ardini e oɗo hadis wonɗo sahih al-bukhari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man yuridillahu bihi khayran yusib min si tawi Allah no faalana neɗɗo moƴƴere on dardotomo on jarribotomo idan hiɗa wawi wiide si en dariri o hadis ɗo haray enen ɓiɓɓe lagine ɓen Allah ko moƴƴere faalana en kuye yettu Allah subhanahu wa ta'ala muññoɗen toroɗen mo ruttoɗen e makko ande moƴƴinta alhaali men on sina kanko okkata en ko faalaɗen kon sina kanko dandata en ko hulɗen kon siwona kanko bal hiɗen jaɓi hiɗen hooli in yamsaska llahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu si Allah hennima lorra ala ittowo kan lorra siwona kanko wa in yuridka bi khayrin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha si Allah faalanama ma moƴƴere hay gooto e yimɓe ɓen ala sakkotoɗo nde moƴƴere hande ronke ma hewtude Allah subhanahu wa ta'ala hewtinede mo faala hewtinde on idan enen hiɗen gomɗini ɗum ɗen jaɓi ɗum en wawata wiide kala neɗɗo jarribaɗo kala yimɓe jarribaɓe ma kala leydi jarribandi hare ko par ce que ɓe moƴƴa ɗum bal Allah no jarribo yimɓe fiiɓe moƴƴa ɓay o wii ko gonga o wii ko qur'an zahra al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un liyuziqahum ba'da alladhi amilu fi yo meɗin ɓe yoga e ko ɓe golli kon ɗum no ara jarrabuye tuma goo nawnare no ara tuma goo basal no ara tuma goo toñede no ara tuma goo loƴinede no ara tuma goo sabu hara ko neɗɗo on faggiti fi o yildito e Allah subhanahu wa ta'ala kono noon tuma goo kadi Allah no jarribo neɗɗo on hara ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo gomɗinɗo ko neɗɗo hulo Allah subhanahu wa ta'ala Allah jarriboramo fi honɗum fi ɓantugol darde makko on ɗum waɗi seeɗali e qissa no ari ka deftere imam ibn qayyim al-jawzi al-jawab al-kafi himo addi ɗon qissa mo ibnu abi duniya filli e annabi Musa alayhi salam o wi wondema annabi Musa no marno wondiɗɗo gomɗinɗo wakkilino fi dina ka moƴƴa neɗɗo jambarujo tinninoɗo fi dina ñande go o yalti o yehi ka burure o maayi ton o yiyaka sakko o loote o yiyaka sakko o surre tawi ko jiga ñamata tiwu makko ngun wano addirno ko qissa ɗum kanko ibnul qayyim al-jawzi o wi wondema annabi Musa ɓay yii ɗum hawnimo moƴƴa ko honno oɗo jiyaɗo moƴƴo tawata ko sigani wattinirta o foto noddi Allah subhanahu wa ta'ala o torimo o landimo Allah o jiyaɗo ma moƴƴo momi andi ɗo oɗo jiyaɗo ma mom tan andi ko wakkiliɗo fiidene maɗa ko honɗum woni saabu ha tawi ko sigani o wattinirta
Allah wi Musa ono landilan place ka aljanna o wawata heɓude on place si wona si o jarrabuji ɗo heɓimo isandaren Allah subhanahu wa ta'ala jaka yo Allah no jarribo neɗɗo tawa ko fi ɓantugol darja makko on fi donnugol mo place toɗo ka aljanna ko ɗum waɗi wata kontu nawnuɗo o ko kataɗo ta kontu wasuɗo o ko kataɗo ta kontu yimɓe loƴinaɓe o ko kataɓe bal tumago Allah no waɗa ɗum fi montugol bakkatuji maɓɓe ɗin ma tonugol darjaji maɓɓe ɗin idan haray Allah subhanahu wa ta'ala no jarribora yimɓe ɓen sattede himo jarribora ɓe fitnaji sonko e sonja e hakkudeji maɓɓe himo jarribora ɓe ɗiɗo piiji fi ɓantugol darjaji maɓɓe tumago e fi montugol bakkatuji maɓɓe ɗin tumago embere ko woni e jungo neɗɗo on kon e muñal e hasbitare yani jarrabe mo jarriboɗa on ko marɗa e makko e nafoore ko embere muñal maɗa ngal no muñal ma ngal tiiɗiɗi wo no jaɓirɗa ruttitade Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓa joddika makko wo ko embere ɗum ɗo marɗa joddika Allah subhanahu wa ta'ala idan haray enen julɓe ɓen hiɗen hani wattandila moƴƴa hara en darali adna on yiltuɗen e deftere Allah nen sallallahu alayhi ne deftere Allah nen subhanahu wa ta'ala e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ande wondema haray neɗɗo julɗo on o mara perdi ko ɗum nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ajaban li amri lmumin inna amrahu kulluhu lahu khayr nelaɗo maaki e bano hawni fiyake neɗɗo gomɗiɗo kañum neɗɗo gomɗiɗo kañum fiyake mum fuu ko moƴƴere ɓe maaki si tawi moƴƴere heeɓimo o welo welo heeɓimo o jarnayi Allah subhanahu wa ta'ala e hawre o welo welo wonanamo moƴƴere e hawre moƴƴere welo welo mo heeɓi on ko moƴƴere ko ɗum wasi woni welo welo ko o jarni Allah kon kadi o heɓa baraji e hawre mum ko ɗum woni welo welo idan woni moƴƴere e hawre moƴƴere idan nemaji Allah ni wayi wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah andini on de awa si on jarnimo e hawre ko o nemini on kon o ɓeydanayi on wala in kafartum inna adabi la shadid kono noon si on dulli kono noon si on yeddi kono noon simo be mo sikki wondema ko ƴoyre munde e gandal muɗum ngal e wawgol mum jolɗi kelum kaluyagal ko ɗum woni mo okkude kone heɓde ko yo andu haray do Allah lettelle ɗen sattiɓi bana nema ko o nemi ma kon o sorte ɗum ele koyɗe ma haraɗa ɗon a fussa wawata wadde idan haray neɗɗo julɗo yo hasbito o muñño e jarrabuji ɗo jaribaɗin o rutto e Allah subhanahu wa ta'ala o anda o mara perdi idan ɓe maki kahwe neɗɗo gomɗin ɗo on so heɓi welo welo tun kanko o jarna e Allah wona moƴƴere kono noon kadi so heɓi suno o ruttoto e Allah subhanahu wa ta'ala o muñño ɗum wontanamo moƴƴere en andi so neɗɗo heɓi suno wosuno ngo heɓi o ruttitike Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗanaymo moƴƴere lonto muɗum idan Allah wonira tampingol en Allah wonira lorrugol en ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima haaju Allah lettugol on fi honno lettanta on Allah lettata on so on jarnimo on gomɗinimo Allah no jeeya e jikkuji makko ɗin no jeeya e sifaji makko ɗin ko o jarnowo neɗɗo waɗɗo ko moƴƴi annduɗo kadi fiyake tagore makko nde mo andi mo ɓe ko jokki mo andi mo ɓe ko hani waɗanede mo andi mo kala ko haala waɗede idan Allah subhanahu wa ta'ala mala haaju e lettugol hay e goto idan oɗo sahabajo nela sallllahu alayhi wa sallam wiyeteɗo abi saidin al-ghudri radiallahu anhu qala rasulullah ma yusibu al-muslim من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري وماكي وندما نلا صلى الله عليه وسلم ماكي هبتا جلدو تامبريكم هبتا جلدو متند هبتا جلدو أند هبتا جلدو سنو هبتا جلدو لورا هبتا جلدو بيتند hay bullal kono yuwamo si wona Allah subhanahu wa ta'ala montire sabu konko heɓimo ɗon bakkatuji makko ɗi jaka yo julɗo mara perdi jaka yo hiɗen hani andude wondema awa si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala no jarribade en fi wata en perdu hiɗen hani ruttitade e makko jaɓanamo yondino anda ko en jeeyaɓe e wawata wadde hunde e meɗen e wawata uttude hunde e meɗen a ɓeydata hus e maɗa a uddata hunde maɗa kala ko yiɗa e ma kongo ko wiɗa alandatake kadi idan wono tawiri noon tewi funta e ɓandu ma ɗum alandatako ma idan ko noon kadi moƴƴere arata e alandatako ma wono tawi noon kadi ñandugo a waɗano ɗa janɗi tawa a horiki alandatake ko wono noon kadi ñandugo tawi e hiɗa e moƴƴere tawa o sansi o watti ella goɗɗo go
ko bone kontete ka kene kono ko haqiqa so tawi woni ko a julɗo bone mara julɗo ko mara bone idan haray hiɗen wasiyo goto kala e meɗen e ɗan gurdam ɗam fewduɗen ɗo kadi yi en eto ɗum wonana en kadi moƴƴere e anden wona welo welo ngon tunsi yeeyama marsi tun haray ɗi fuu no alhaala weetiri wo inchallah subhanahu wa taala allah ɓeydanayi e moƴƴere nden haray hiɗen jarna musidɓe meɗen ɓen ka laawol kisal toronnoɓe allah subhanahu wa taala yo allah waɗa barki e radio on waɗa barki e golloɓe toon ɓen enen kadi inchallah subhanahu wa taala hiɗe wonde maɓɓe ga wonɗen ga hiɗe yelanoɓe moƴƴere ko e yelanade hoore meɗen kon haray ɗen toro allah subhanahu wa taala o jarrabuye ko woni e hoore julɓe ɓen hannde e aduna on immorde e loƴinede e tooñede immorde e ñabbeeli yo allah subhanahu wa taala ittan en ɗum eɗo jama julɓe sakkaɓe e juulugol e juulirɗe maɓɓe tawata hannde julɗo on hannde ɓe julɓe tummodirta juula ɗum ko jarrabuye ɓurɗo mawde jarrabuji ɗin par ce que musibaji ɗin fof no mari lonto sina musiba on ko diina ko ɗum ɗo waɗi haray julɓe ɓen no hani wullude allah subhanahu wa taala rutto ka makko ha ndaara so tawi woni allah subhanahu wa taala itta e bawgal makko ngal o okka e yurmede makko nden o newnana en hetten ɗe ɗo nokkule meɗen rewen allah subhanahu wa taala en andi kadi jaka ɓeɗo yimɓe wonnoɓe e paaresude jooɗo e cuuɗi mum nanono noddine ronka arde jaka yo ɓe no accino nema ɓurɗo mawnude nemaji ɗin idan hara en toro allah subhanahu wa taala yo allah ruttuɗe julirɗe e juuɗe meɗen yo allah waɗu barki e gurdam men ɗan yo allah hisin en kala ka wonɗen musidɓe men sakki tongiɓe hoore laawi ɓen en toro allah subhanahu wa taala allah walluɓe hetto ka maɓɓe hara inchallahu en raɓɓininto ɗo en artoye kadi inchallah e kontingol mawdu meɗen on e balɗe aroje ɗen ñande ɗum wonta wonmin humpitoy on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. weltanama fota haray musidal ngal gaɗo weltanike on foti ɓe jarni on allah waɗi en heeɓi ga jama ɗuɗo ɗo kadi wonɓe partageande en oɗo yewtere labane nde tawata ko wondude nafoore wondude e saayi mo fewnuɗuɗen on haray musidal mangal kadi ka laawol kisal gaɓe fof meɗen haray e weltanike ɓe kamɓe siifuɓe ɓe heɓali feere siifugol haray e yawano andude programme on law law tawi ko hanki ɗo wawɗe wadde publicité on kono makirɗon ɗo ni o mawɗu ɗo ɗe jokka e silsala makko inchallahu yer ko allah taqinane wo e nder balɗe ɗen fof e nder ɗi saahaji ɗi hettidiɗe wo haray waɗa e publicité on ado 24 heures e en saa e fuɗɗoto hara si tawi meɗen haray e ɓe fof bida e nder ɓe allah newnani kadi tawaɗo ɓe fof en tori keɓe haray yoɓe partage oɗo jo e vidéo muɗum ɓe